Ayanapia Information Center. The Kingdom Come a police level. Asioko Jama no Bonomantemu Ayapiapa Information Center. Antina siani kwama information center si o wa madaro makasiani twegu mantem ne mpaso ahudo piso ewo maimo afa ya busua kasiani enkyeremu eni wani monyamfo eye kofi amakwa menu eye mrahye bedweni ewo atwima kwanoma empesoa eso wanu kroyi eye wosoafo wohwe eye ahobanbon sesem so abedi ekyire na wopania kasa de atoga na fo anim na wo kyerɛ sɛ wo besre papa ese galamse kono ye wo man mu ni nyina akom anya ba akofo kon wo se galamse wo yi ba akofo gina wo anya de obetimi akoda fi se na wiase mu anya de wo nipa ba kon nsa esu nyankopɔ ani hata enti Ghana fo ye nyina yenke ye humbo mu ese ba ko wo man ba ko a ye wo ani suade hunu na galamse yentimi entu asem wa kyerɛ sɛ ne ne ebi mu aye galamsa wa mo de awdani amanyosam ane wa mo sɔle MPP NDC esanse MPP ne wosunti no wo bi a hwɛ nim sa MPP ne betu galamsa se no sesa de anya de betimi abam wo kono anya MPP foko ana anya NDC foko nemom aye oman Ghana ye nyina da ye kunti wakoye Ghana ni nko ade galamse kono asiwo sra susu abasa so a ɛwɔ sɛ otimi ye wafamu die biara wade bi obetimi aye no yetimi ye ne yetu galamse ansusu asem watu aso no wochem se galamse ekonom akoye sese bi okukramya de ba ni pedwe ni mu a enenye nipa ba akofo nekom wa man mu ni nyina daka omu ebom se won betimi atu asem sa na galamse asusu ti a wosre ase nyina da anhwe ye ho anka ye ho emmomu ana wochem se wo hwe se ne galamse ase yensuo yakwaye ane yensasem enye nipa ba akopɛ na wo bro ane wo man mu ni nyina na tse ye bre ye pa nei Ghana Water Company Limited for ade abetu dwa a wo kyerɛ se ya nhwe yensuo a mo ho ban a ane afisa se na tse ye kransuo ne ba no wochem se yakwa kransuo nya MPP for no wo mo kwa kransuo na benom ana nya NDC for so no wo mo kwa kransuo no ayo man Ghana wo man mu ni nyina na tse akwa kransuo no enti se ndia na wo se wo man mu ni nyina da ensutumi bom na ne etu galamse ase aye papa se ne bia ebetimi aboa eno achi ana wodi atudwa wochem se emra awo man mu ayedi bu wo man ye papa mpo no aya galamse legal mining crapo ne mra ensusu da ho enti wo wunim na wo mo so wo man ye o maso brachia ese galamse tu ana wo betu ase yesa se ne yensuo no ani wo kanisi superpi akere wo sese wo man nyai na emra ni so mumu a wo se emra no eni me pacho emra no eni me nenkwa na me kokotu emra no eni me nenkwa na me kwato asase o ana enim enenkwa na me hya sese mitu wo se emra no eso mu a emra no bebo ne homodin se bebi a wo se fata bia no wo betimi ensoso ade wato ne aban kukumu kura wo mde wo ebekwa kwatwe no chem se sabre wo man no ye du bebi a wo se ye nyina ye si popi na ye kin ye hu bom esi etu galamse ase wempo wo mu tu bi kura so emredu esi wo mu nyina danye nje sakra aka wo mu bom esi wo mu boa makwaye ensase a wodro obo ade adedom no ya hwama ni nyina susu yetimi asiesi ho kama aka hunu ho bom na se wo mu ye o maso brache se de ne beka kura wo mu tu galamse na ane wonu su ka trom se wo mu tu no wo mu nkai se emra wo ho ye papa na se emra no susu omumu a bebi a wo mu se efata ne ho ana emra no ade wo mu ebeto Sa galamse asemna ene eda Ghana ye kano. Mesre, say we should not politicize galamse issue. Ababe ye cancer. Eyadia happy se sebe unam vim na wohwe Ghana nsase se de AC ya hadwen ene yewramampani se sojafoɔ no should go all out to clean the mess. Se sojafoɔ no eba this time they are not going to come as many umieno, they are going to come as soldiers. Mesre minuano umpe wo ho asema chai se adwuma no ana se sojafoɔ no so sebe wo mo ba no mo baje obi bia sa phone calls na nkrofo ye no they should stop. It won't work. Ye drew baby we have to save this country because say how many people even benefit from galamse? And then how many people are suffering from the negativities of galamse? Afridiye, Sabi, we are not going to put a human face to anything. Enti omwa galamse edu munya ayo mamuni nyinano. Edoso by far, a change the very few are more benefiting from.
Wani monyamfo kofi amankwa menu ayemra shebedwani wo atwima kwanoma empesoa esoom na wamana so anu achi no wadi tudwa wachem sei wakayo se wo manga na sikasema toape esese ahwe bebi a dollar na ho odin gina pa na ahwe sidi na wasisi di ne eda fom fram atse ha dwinye papa no wachem se kwan bi ade hye bi efa so to dollar wo mudi dollar edidwa no ha dwinye papa panti wa kachro mo se dollar no ha wo man Ghana na emwa wo man yamamuo emwa man Ghana ensusu ntimi 2 dollar ne so ho no wo mo hwe ne wo mo nya adwensakra ensusu wo ho se wo ye ne sade a ane yesidi ni betimi agina ne naso ye papa na sanko yesa no mi o madwe se wo mo de dollar na wo mo dididwa dollar na wo mo to de ne ade chen ade se nyina yesidi na hoden abekofom Baba na my fake to the means. It's a Ghana I too much. Yes, say I tarry. So because yes, canon ni more happy we are saying me I will tend to disagree. But sabe no a year as fufo. I would disagree. A heart a train. Na meka say baby a ye drew no. Sabe omo munim sika e munsem sika entoto ye. Sabe o mampanyin so koso ene omo kasa said ye be asem no ibenya ne poma sibre. Na meka say sa asem we enya ba akofo asem. Eyo mani nyina asem. Ye nuanom a enne sa panic buy dollar sa panic buy of the dollar. It is not necessary. Anya necessary. Not to say who here dollar na one more ton of panic buying one more shan one munyai. Ebusiani aye woni monyamfo kofi amankwa menu wano aye mrashebedwani ewo atwima kwa homa empesoa eso wano kroya sanso ye deputy minister of defense washa ahobanbo ensensem eso ya to akasia no so wo ensemfu from ene tese na watwi mu akopie mu ewo asante mantem kumase dia na enya sem ketwa kura wo mampani na na adodankwa akufo adreche sa probo awodo awo kokobo wo ho mantem awodo nyina tese wokwo ade nani kwatwa manse kwhwe mpuntudwuma ekoso wo ho ane ni wo mawie kura no hwe sa so pa wontoma ade shade wo mo wo ho ensana aye mampani aprobo a wokobo ye ewo asante mantem ne sabre ehonsem abeye bubrija ehonsem ababeye bebre atse obi aka bina no ana ya asante mantemo enkita udini adema NDC amanyiko no yera samo yera Solomon anane wopani ade atodwa wochem se aprobode ma pani bia baso wobobio ani afiafi bia wamutu omugo montenso na to wamakọ akọhwe mpumtudwuma wo magem ani emponi akoso ewa Ghana emonten aso ana wo kire mu esa wo hwe ma pani aprobo am wode ahyehye so ewa asante mantem na no kura ni nyame anim wase ehu hia kura sa probo no eke wase ma pani hwe na ne wotimi tena se na wototototo niema keka niema boma ebetimi aboa ma o my Ghana ensusu etimi etumpon ye pam ana wo kire se wo hwe sabre se ne adehye ewo man mu etwa jadro na te wo musu a wo bia akasa efe o my Ghana mamo wo bia asem a wo kan se amamo ne mu ayere ne mu so ayetare enti wo hwe no wosane sanim tika wo mkwade a aka probo wode benante ko won fantena se na won tutu niema ye no wochem se sabre wo hwe bebi a Ghana fo ye dupa na ne ye hia nsem eto asum ana efri ye mpanifo ho ensem betimi ama ye gidie nsusu etimi asipi ensem betimi aboa Ghana fo ama wo munyuma sem ene ye sikasem ensusu etimi akonka no wochem so emre bi atwa mu hwe mampani na na adodankwa akufo adra ene wonu ansa de betu dwa no wochem se mampani dada John Dramani Mahama tse wogu o man Ghana ni mase papa amamo ye de hye ne san wo mamomo na ye nwonwura ya ye hunya tse wuhu so enti na wono so krampo sa council so asabre ne se mampani dada John Dramani Mahama ebetimi akwonhwe na nakonnwa no nya tuo adwuma ne nya de wo ye ne ye ntinka wono so resign no chem se ensemi ensema na nado mampani ne kan yo na se wono so abane ato abama no asesa ensem no wo kan ye no mra na te wo mesesa ne mani emedi wo my Ghana nim ema o man yi susu entumpon a wono so baye wo se ne de ko wa ba besai amamo no krasin kane mampani John Dramani Mahama de no enti wo besai ne papa sese ne wo hyebo eso oba beye wo my Ghana eye no hwe na wo meye no chem se mampani na na dodankwa akufo adwene ensem de wo prove gu papa na ye Ghana fo adwen se wo ba no wo ba betutu
edu niema ye papa ne ya gye nkwa na eba enso ne wo ba ye na de chi ade se bia na sidi na ho den kwafom ade chi ade se bia na amamo no emu yira ne se eyire Medio Busamia, Nanadu tour in Ashanti region. Was it necessary? The answer is palpable no at this material time. Because you've been praying, dear Ghana Nibia, ya dadini, yesu, ye how the Benedict, ya Kodana, nia Hagana for a net. Your economy at Pansam. It's in every jurisdiction. What you do as a leader, as a summary, who use every asna, who inspire hope, who manipulate who say there is hope at the end of the tunnel. Kwasi, Obasa Timatembe, Tata Mawoban, no Guta, Accra, Guta, Kumasi, no one yet to do a storm, say, dear dollar name kono. Eye sebi yaka na adudankwa ekufuadu a wo just simply so kase omonpanyi Dramani Mahama enima ningwasie na obaye no na $1 na ye 1 cedi ene $1 1 cedi say $1 eye 2 cedi na enye ketasehye enye buamu ade enye krono a anka $1 2 cedi de na wo sanka ban no gidi niema guo ene dollar eye say Anna dollar ayese busiani aya asante mantemo enkitaudini adema National Democratic Congress NDC emefamia miao ayezu ayazachi ye akatamaso amanyuko ni yera Solomon anane Yatwa ensemble so ewa ensemble from so dia president awada Ghana Bar Association a lawyer for kabom eku eno wada no aya lawyer e champion boafo ana wo panidia to dwa wachem say a lawyer for the ye kan sem form ho papa a lawyer for sem wasi ebi ye nokure ebi ye nkontompo ensem ne bi ukura wo hu nanim ana kyese wo hu asem ne chia ye ensem na dane san wachem say ana wa man Ghana kyese wo bi agye atum ese okoye lawyer ni na oto ananan mo wonse do a ana esi akoni akwa okra bia se ne ye nipa no anya sa ne ye woni ye dane ukura na se wanim ebutufom na ne wachi so no chem say wan semia yeken anya de atwasum ensemia yeken anya de chesa babia wom se woloya ni twa nanan mo se do ni ekope ne kra chese ni mu no ye dane no na ni ahwefom wasesa ensem na ye kontompo ye papa ebe bi mu kira sa loyafo wa mu nsem a ye wo mu din be pampi no aya na koye seka na bibom enti ne ye kopa mu kra bia ye omusa se ne be ya wo mu kona ne ye twa mu ma na yetimi etwa wo machi ma papa no wechem se wa utina sana se utie nsemi a ababa ne wom wasi ababie nim ana sansem ne so no anya ade anokura bia susu wom ti wo besre papa ese sansem e de atu yetim ne hwe na kyese yentimi anyi free yetim watwas no watcha sa ye de yenti o wo ye wo Ghana ni na wo ye adwese lawyer fo adwumai wo kwa koye bi na susu wo bu atenya anya kyese ye ma wo kropo gitumu ese adwuma na wo kwa koye nokura trodo na wo de be ye adwuma enti wo kwakura no nim na wo kotwa nkontompo bia won sama wo ka ye ne no anya kyese babu ensusu etia wo enti wo mo lawyer for de no kware no kratrodo ana kyese wo mo susu adi wo medwuma wo chemu sa anei sankanya kopon bapa na ne wo hwe na kyese tutu bento watimi abomo afrada senyina sie megina na te wo mo obi aten na wo soro ahumemu yenko bia se anka wo mo mbekọ soro ahumemu nyina ya lawyer for wo se aba na wo soro ahumemu de lawyer for wo mo na wo mo else fata ye papa se no kra friend se no kra eno ana te wo mo adi adwuma ana wo chem se hwo mo probo no ya ye ka ho sem na ani wo lawyer ni bia akwakodi asem a ayesika kakra bia de ma no ehye no ho eno nche se wo akwakodi asem no wakwakwaji obi sika anase wakwakwaji ademude no wakwakodi asem no sidabi wo bia didi na adwuma ho se ne atwa konkron ka ye no enti wo mo so ade ne wo mo adidi ho eno kra no wo mo nko chinchin wo bi nsa ayesika ye de amomo mo sho mo se ne bia asem wo mo kwakodi no wo benya anigye ensusu ewo mu enti sa pepepe ne tiem wo to so ana wo chem sa alaya for wo mo bom ho emodin ye papa pass ye bro so himemu sesi a ne e ka adasa nyina bom a ane wo mo kro na se wo mo sam eso efata ye papa pass wo so himemu wo mo so betimi akobi enu echi no wadi tudwa wo chem so show ya jinkwa Yesu Kristo kra wo ba asasi so ni dwa ne da twato wo hwe ni niema bia wo
yeye ene ne nsɛm a yeye te sɛ aya lawyer fo su no wɔ moban ana te sɛ wɔ dan di pepepe so hwɛ kram na te sɛ ehiafo na ne wɔ boaboa mo saa wɔ mo so lawyer fo no wɔ mo ba wɔ mo wɔ mo ni bie wɔ mo ntimi ka wɔ masɛm wɔ mo na wɔ mo hwɛ ɛka wɔ masɛm ɛtotototo wɔ mo nneɛma nyina da ɛnso yie mo pepepe te sɛ ne agye nkwa Yesu Kristo wɔ no so ɛba ye wɔ baba yeye ana wɔ kyem sɛ wɔ man Ghana na sɛ wiase afa na nyina bebia ni wa wokɔ ɛsɛ wokɔ akɔgye ayaresa yɛde bɛma free anase yɛde bɛma akwa yenye osompo anase teku ebi ni wa na ebi susu nsida sanso na wɔn so aloyafo no so no wɔn adwuma ensusu tie wɔn hwɛ ɛyɛ wɔn adwuma ne kwan so ɛkwan pɛpɛɛpɛ a wɔn ɛyɛ wɔ so no saa pɛpɛɛpɛ na ne wɔn nam so ɛnti sɛ wɔn kɔtwa nkontompo bi anase wɔn nsɛm ɛyɛ wɔn kan wɔn dane ani no anase mpo wɔn kɔkɔ gyinkyim obi agye ne nsɛm sika no wɔkyɛm sɛ sansɛm ne nyina ɛyɛ nkontompo a no kure biara anymore. Growing up, people always say that lawyers are very upside down and that we are the surest candidate for help. But I always tell people that the profession that will be best represented in health will be the legal profession. And I'll tell you why. Jesus Christ said on the last day, on that day, I will ask you, when I was hungry, did you clothe me? When I was poor, did you help me? We are the only profession that by our training, we help the poor. Because if you go to any country, there is no free medical aid. There's no free engineering aid. But there's legal aid in every democracy. Enti wamo ye ya drinka Yesu Kristo so die oni wa baba kire ye no eno apepepe na wamo ye abusia ani eye president awada Ghana Bar Association aloya fo nkabom ekuo eye ye rayao echampom boafo ye jina ni semi ho na ye je abofo enkra ya to amonkra Alhaji Hankuri Enterprise wasi ye nimne dada provisions no wakofa ni doso puti say ye mo na wope milo sugar sobotin meleke solution tips kwa oil ni nyina da wonye benya bi awa na so ye hom na ne niam ne so de nya asam keto edidem te ba ni provisions ane wope bia no bra ne beje wo de sukufo na mo wanto aso suku no mo pe provisions akosko a mo fo mani enkyere mu awa Alhaji Hankuri Enterprise na mo enkoje mu de mo fra no ewo emai so 0245 447 138 0245 447 138 Alhaji Hankuri Enterprise ewa Achim Oda our Opportunity Bank no any South Brimwell Bank or mumfinfri pen anat so wa boy juma den afei Jubilee Hospital so wa outpatient service no wo ya dina sa wo kwa doctor 40 wo ya de wo sama odi ko ye nyina no wo betie ni kama no wo ma penipuma sibre wasaso wo inpatient service bia wo baby aye ya na sa wo ya de no pese ko hu doctor ni e wa kukuamu a eno so wo be ko hu no wa kukuam na tese nkomo bia wo bia so no wona na atwetwem wo laboratory enso so wo ho a labs ahodro ni nyina da wo ye bie se wo moja kuo ana wo pese wo hu a ni nyina da Jubilee Hospital ebeyama wasanso ewo pharmacy a wakwaja yalesa ani ayale hwe wie no wunu nyina da wo beto wo hanya afi ne ye betro ama wakwa abonten so be pia so edro na doctor atwa no kura bi ni wasu de giwe we ene ne ye pepepe we yala Jubilee Hospital or pharmacy and no piano ubenya bi enso ewo ho wo antenatal care wo hweye ma minimum point for fe postnatal care eno so wo akola na wie no obekọ we na didie mu nyina ta wo mo ebechecho ni nyina kama wo ye theater wo ye surgery ni operations ahodo nyina ewo ho ultrasound and ECG scan edemaye ma minimum point for ene wo mo prostate enso so ha wo mo ntisa ofafuro na beso unsa akola no da ye wo na ye bema oba enter for sani nyina da Jubilee Hospital ebetwa scan kama etuso mo sanso ewo counseling unit ene doctor ni beto ne bonat sa wa kyerɛkyerɛ kwan a obetumi afaso ama apomuden susu agina brane wo eye clinic no wo hwen eni enkwan yade eni pedua susu eni ene ne han enti enye ema ne nya se na wakasa mihu yanka weni na ekeka no fakọ Jubilee Hospital na wo mo hwe ema diabetes ene hypertension clinic enso so ewo ho
afe canteen so ewo Jubilee Hospital akwa adwane bia wo pe bia wo benya bi esusu adi na Jubilee Hospital say insurance card ahodo ni nyina da woji eye dwuma enti sa wo de ne ye national health insurance anasa private health insurance obeje na wa hwe kama Jubilee Hospital ewo achimoda aboabo kwantempo no esuom Amantra bridge ni so anatese wo boy dwuma dendenden for wo mo ewo 0244 5757990 0244 5757799 Sawubu ba menso metibo eye bebuo na ekoso ewo Ahenkan 93.3 FM eso memrente biara anwumre no so pepepe na chese dwumadie no enso etimi ahyehye so eye akensie so de achede eda so ye papa pantu dwun di sawubu be na oteba na wafre emai na so atwe udin 0593644649 0593 649 595 now so watch you din na busumi ewomi eye busumi edi bonufu kokram ho dawro anunti Ahenkan FM ne Jubilee Hospital ya kan ye ho boma busumi ewie ya na se fiada edi ye nimi 28th October ya di eye free breast cancer screening ehhehye sunufu kokram ya tie ya hwe na to se ya ye ni screening kama ye nyu simpo anase teku empo animdifo ne doctor for me ya te asese ya de ne ye hu ni ntama yetimi etu ase tibrane ye hwehwe wudie ne emu ema wo memewo hobi enya de ameyi me hu efiri mu nti so bram na fa ho eba bedom bi na bekoso ewa Ahenkan FM yenim ha na tse ekoso kama ye wo achim aboabo bra na ye nyina da ye ka ye hu emomu emonufuo eho eban Watchman Development Association enso eyeku a adwen Watchman empumtuo ehum entinia obeye nie se odwen Watchman empumtuo hu a na chese waba Ahenkan FM na waba betro din kama wutro din awia busumi bia obetua 10 cedis ye bebobo ni nyina don na chese ye de apre Watchman empumtuo obetumi afre men so no na waji enkyerɛkyerɛmu bia esemedie 0594 467029 0594 467029 afewu dijwa wa ditonde na wo so obo hu dawro se ne be ebekọ enkan asom pempem ensusu beti bia nti se wo bo aditonde hu su dawro a eno ane Ahenkan 93.3 FM eso ye boma ni pam pempem aso empempem anache se tie ye nhihye ye ne so no eye ne ebeboa ama wadwuma so etimi atumpon eno nti free marketing manager e wo 0244 2900093 0244 2900093 Wamadaroma ana enenwumre nso kasre ne ye twene sre ane abasa enso ama wo afeya to akase ne so wo ensemfoforo emu na watwe ye eno anene ane empeso a wodro wa my Ghana nyina tese nya asem ketua we wuru butu wo bepiemu a epoya mantem a sa pepepe na ekosom ne nyina ane se National Democratic Congress NDC amanyuko no wo muguso a wo mototototo apa ade yi wo mpanifo wo mpatem ne empeso a wodro wo mbedi omanim ewo afimpinu ane adonu nan abato ni mu atese nnada ana hyase empatem ne empeso a wodro pin so no eguso a ekosom na obepiemu ewo eye epoye mantem a Chimansa district atese eka hu bia sabra bato no eguso a ekoso dendenden enso ewo wa wo mo hwe eyi mpenifo wo betimi adi omanim se ne bia afimpinu ne adonu nan se ne wo mo so ayere ataso awe ataso ese kwambia so wo bedi nkunim na wo matoto niema wo my Ghana mo wo mo chese enwuma bia wo mo hyase no wo mo saba na wo ma ba betraso nti wo mo di mpenifo ewo mo peso so no ekoso enso wo nti ye kwa homa no so na ye ne ya mane boni wo bofo Gabriel enso akotwetwe nkomo efri Chimansa empeswa eso papa enwumre wotimeka maju mejo so mini aba na wompom te sen nyame adome ho odin se twa konkon no ye da twedwa mpo ase NDC amanyuko no wa mu constituency elections wa ma hyehyɛ so wo Chimansa empeswa so fitia no pana besi samreri ade na akoso ewo ho yo mini aba me da watene hakwanya kasi odi ama mi ye nyina nim se ene de data ti a ye of once ayire bi abato ampesu aso almost to about constituency election no
send you can fit on a panel and a dominant in a group by a number of Yamian who can be personal and to me and between them the above a year to one almost as here near your chance here to youth organizer and as your women's organizer the end you can add 2 years if they play a ball do the other organizer to make an Ankasa Asha here as I mean picture it here it's made a monum or more it's here to almost 65 and it's not here to almost and actually the Padugo have to Abanosum I am now 63 and former DC and actually I regard my ever county 966 and a family living film and the almost to Abano of one side the Abaton Persuasum. The time in the Padugo Nukanya mini Bata you show in the 200 miles and you see woman in idea. Now I know the year that I make a say, after you put the Abatono, as we are going to be a Yasha kind. Now Nukanya mini youth organizer is there to me. I can't hear and let me be an resort to the mom. Youth organizer now your brand phone on an hour youth organizer. Now a figure I got to Johnny said to organizer ever for the 2020 upward to watch the matter and then only using a bathroom organizer to me for main or than a youth organizer. Jamie Anika say almost made almost after a year. Result Abutuno and Yaya 40 and I say I mean, I'm one for a big DJ, almost any 57 ages. I had deputy and then with me every hour anymore about main youth organizer and Eddie Kunim. Damanika say, yeah, can't I deputy youth organizer to take the Oha and I say, yeah, go for Damanika say, it's a regime. I youth organizer, I'm the Oha, Mumpin, probably never be prima. I had honorable Tomudo, former DC Oha, dancing a honorable Yadans, Prince Yadans, also I have former DC, also now it's a regime chairman, I Joak, also investor and I see and you make it me a photo. And some of them kind of balance not here with them. You bet me a young and 40 not get me any more taking common house over Bobia, Antiana, Obia Ayashi. And the American says, Sabi Busaya can you do baby and it is a Pablo Anaka. Yamibo, Chinese to me, at to outset them, I may see for the before photo of baby Sam to a final at our baby. Oba for mo pana kwasuma weni ni echire sani awo chese wa mugusu Ahenkan no ya mpese befa akwa huntima weni ni echire ebripema na se Kasiebo a wodro aka nyina no ya besa ba nchen abaji emuaye Abusuya ni amani boni owo achimansa empeswa so wobofo Gabriel na tsese no akwatwetwe komo chemsa abatro ni de mpempren sabre na womatimi ade abawie ya womohwe Ahenkan no momo womudi nkunim nyina da womudi atudwa nti ya Kasiebo a wodi aka nyina ye bekọ no na tsese womudi nkunim nyina nipa mako adwonum enan na womkokọ gina ye no ne wodi nkunim bia no wahwe abobọ ni nyina so kama esusu de amaye afeye kwa eye asaman se eno eye lower west akim empeswa eswa hoso no abatro ni bi ekoso wo wat sanya semketwa na yamani boni eye Benjamin entry enso akwa mu wo hwam ene nani kwatwa masa edie kire denden de won pesa hwehwe befa ne kwa wosani abatro no ekoso wo nyina wo hwe emuye papa panti yakwa no na tsem ne ekoso ewo eye asaman kese no wade ni nyina da so atimi aba besumi ase wo matwa na wie wamuntu wie ye womo yi eye womo womudi nkunim anase womunyi ye nyina da wodni nyina so no atimi aba basumi ne de nyasam ketwa mpeso agodro ni nyina se ndc amanyiko ne eto aba womudi yi empeso bu mpanifo a wombetimi aboase ne bia fimpinu ni adronu na womusu cham se break the 8 den nya de womo preso wama wiata so papa so womo be hwa to aso nti yankwa amane bone so yankwa ahomane so na ya ne Benjamin entry ajitwe nkomo Mira anadwi mahao Majo mini aba na pomo ai wobo ade adaroma na wo so nyame adom bibia bokọ wa sa o te background na se dede kakra wa ne wo esaman kese zongo LA school mu fisi amene okasa nenne na opposition party NDC eba se constituency we se wo to aba no mo yi executive members ene omo obedi party nanim party nda no for na omo the party no akọ 2024 nkunimudie mu ene na ode adwumadi ne share so na mamema reference akra ewo omo contest ho so show omo contest be bia na very hot spot pa no na me pese me hwe bibi wo ye nyina hwe bi wona
NDC and the Ghana for 80 Ahenkan FM and then you may know what to send ya the call. You woman say chairmanship position and a youth organizer position, women organizer and communication. Whenever baby a however shipper make a tropa it's an a chairmanship one a nipa miensa and no for miensa and the kudina in the moon you know the honorable Sunday or incumbent what the kind what be a queen depend no to on Sambra now on Tomano into a beginner and I war Jalilu no why chairman everything our constituency or a chairman or from grassroots why assemblyman chairman wing whatever it is all the position are ranked through NDC our constituency and what depend and I some Benjamin Riafi formally no year youth organizer of constituency but even or form as I was near about operate chairmanship. The share youth organizer also youth organizer and your Salisu Labaran or also a president to be me a youth organizer. The Tamanka to the Obo Abodihanga, Ubi Abodihanga. He didn't say Nanea or Nanea and I say Mano Utu. But Abodihanga, Oka, Ubia or Da Abuabo. And Otia Ahenkan FM and then you know Oka Abodihanga Ubi anyone. Honestly, the near Brepa O Gina with the Dennis, the one to the Swaba, number youth organizer, Emma Lower West Achem constituency. Afe yesan wo Alhaji Bala on the incumbent for the youth organizer position on Alhaji Bala the incumbent the krakra na yesan women organizer in my nipa mienu na gina ye wo Akabela Paulina gina ye and ye wo Hani Bashiru Benjamin but yamre ni tinobone tofa wama to awie na wama to awie se we bi mu di nkunima na wama yehu eho no krakra ne se nkunima mu ntumi ntum wie sa se nsuo ne gugu kakra e ma ba bia wona ni ama nti se sunti na omu twa so kakra e ma nsuo ne tie no oto aso etimi ne okase ya fe no mbe ya ahoboa no makenkan na nso bibia akotote ahoban bo ho sem bibia didem Body demo police for you could see police presence about almost just 30 police presence. Municipal director, municipal commander for Ghana Police Service on Wankasawa, and a big chief for Penny for Kawina, Bambody, Oma Yirimupa. Anna aspirant, one more Wamujina Yanason, Wamu passing, Wamudra saying. No, na anopaya ba no to me enya sa we ne sa na pinchen bi ni we bi e koso eti ene electoral commission form 24 aye ma ba se on beji na oma ma we no so no na me no kre bibi atoti me sa se adu akenkan so ti omu nyina no obi ani akekra obi anam a o hwe adwuma no e na ha ne sum kakra wa ma de so like ACCN no omo hwe na Oma eti bibi e beto mu bia nyame admo twa no pa no nsia Kasiebo no Ahenkan FM ebe ma mo yebe mo bia so ate ye koye yenso ya das papa bo adwuma abusua ya mani boni a wo Asaman Kase eye Lower West Achim anase Akim Municipal Assembly no emo eye Benjamin Entry wono so na mane na ye kwakwate ochim sa Asaman Kase de aban wo ma twawia wo ma hyase kenkan tu obi ania ye kabre obi aye krado obi agina wo hwe akenkan no ensusu ebie ye jane sem yisuna anwumre nunsia kase asamufo ese mu ne yedini nyina da ensusu esi ene anwumre mi producer wo hwe ye tena fidie n'echi echinchi mefidie ne fruma ema me eye ama safua atwe Kwame Asante su ne twa me ko Facebook kama Billy Man eye technician on duty me so me